Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajata 'aliyata rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Azan sebentar tadi menandakan masuknya waktu salat fardu Isya. Oleh yang demikian, anda disarankan untuk mendirikan solat secara berjamaah bersama ahli keluarga di rumah masing-masing dalam tempoh perintah kawalan pergerakan seperti yang dimaklumkan oleh kerajaan. Sekian.